Mwije tugende Tusiime, mwije tugende Tusiime, mukamanya muhanga, mwije tugende Tusiime, tugende Tusiime, mwije tugende Tusiime, mukamanya muhanga, mwije tugende Tusiime, mukamachirura, mwije tugende Tusiime, mwije tugende Tusiime, mukamanya muhanga, mwije tugende mukamachirura, mwije tugende Tusiime, mukamanya muhanga, mwije tugende Tusiime, mukamachiruhura. So right orukundeba wasibota webare yone yiwatawingaro nokore chamani kandi nitukubaza munonga bwo kunda Ankole Media TV nyuzine ryanje ndeze DJ Beazin Celeb wa Mbarara nakwakira kandi ejini Ankole Media TV abantu abakurenga emitware na kakaga plus about subscribing join mukore chamani and always keep on sharing those videos for the better, for the best services that we can offer to you cause you always love us. Nchibachiri tunji offices zitu ziriya murembo Rwambara aje kwa GoPraza just wanoza kuhika a tax park ayo motoka za taxi zikushohora no rate zimbe chango chandikira Ankole Media kandi rizoba nabaretera gospel artist, inspirational artist, cultural artist. Mwenu byona ni talent yona emereka kuri Esebu wasibaje nasibaje bare kurebeka bare kusimu nekitemisa cyaranga nashemerera kubera Ankole Media abantu mwe abantu abari kureba Ankole Media bari subscribinga mwe bare mukore kintu cyamani. Izina ryanje ni Beazin ZDJ Celeb wa Mbarara waza kutuyanjura uturamusiye uramusiye abahagizi bantu mwabahagizi banje abahagizi ba Ankole Media abahagizi ba Kakuri nubanyeta Kakuri ni nduga Rukungiri omarubu yanja nimbera Kampala niyo mushongozi wa gospel nimbara muso mu izina Yesu ntumukama simu nimba kunda munonga mwe bari munonga mukama nakora ati Kakuri wa Rukungiri mweshongozi wa gospel nobera Kampala ati noreba ngo rugendo rwaba ruringwa ati Mbarara wajuguruka Mbarara tunajigurwa ninjikunda kwa ncho kurana imsobwirenyije mukure abantu banje mazima ninjikundira kimwe era nimbe ni mwena Western Uganda ninjikunda munonga itwe bakura omuntu yatuje ati nimbera Kampala ndio mweshongozi ntumanyira no mweshongozi wa Kampala kandi na ishongoro Uganda hati ibo ryo mweshongozi ni nyeshongora ebyeshongoro bitu biri mu rukiga runyankore nyeshongore bitagurro ni nyeshongora amajenye nimba nyine culture troupe yanje bantu mwe tukujyangu ni nyeshongora ngo ni nyeshongora Mbarara kusha ere kinde soro mu Mbarara ncyakare nyinaho nyino mukoro mu Mbarara Roma niza kutagura banda yono ko nimba ndiyo so mwe nabantu mwena Western Uganda mugume mu mpagire tinkusera kasente no kutisa rero nko kuretera culture group bakazina bakasoma nkabure njiri abantu bakajunwa abantu bakakira mazima tukujya unyeshongorera Kampala kusha omurebi witu wa Ankole Media nanda kumanya Kakuri akatandika ryari kuzo music nkatandika 2018 January no bahati 2018 January cheshongoro chikashohora mwenu kuza kuchita YouTube kutandika je byadara business it was 2018 January 2016 2018 January cause ntirebeka okawairize nko kushoma retse nazire nabiro mukazi mukuru Kuhabe wakozere kurge nyuma okochi otwiro ryo mweshongozi ningoje no warebera rkweshongora niyo mweshongozi nyowe nkanda kameziribere ndiyo mweshongozi ekishongoro cyane cyo kumanza kina composingire nkandi yo mu vaka ya P7 na compose gekishongoro byo kweshongoro musoso yate nkanki batushiryo musoso yate hagire kibagira mu mweshongora amizi nkamba ndorede nkamba nakiresiri so nywe nkakura nindiyo mweshongozi talent ne y'ubwana kurwo mbuto talent ne y'ubwana ni omukikomwe omukika cyanyu henoro mu mweshongozo ndi nko warebireho kuja ngo akaze kakarondora Emily akaze ningira kakariye ka muzeyi wanje Kakuri koza kana kundo kweshongora munonga kana ishongorera kimwe
kana ishongora kana atera omukuri so akari omuntu w'amani so wakwata omukuri wagutamu kujunwa wakora karicho nakora karicho na gospel ekishongoro cyo abandize bakane baceta Tugyende Tusiime kikahurirwa n'isima mukama ko buri omwana nasima wareba bwashesha okimuka no sima mukama hati nka tube turi mu biro bya covid uine kusima mukama wareba iwo kiro abantu bingi kabafire covid Celeb Mbarara to kukimanya echo hije bora yatahamu bora yatwara abantu bona yabiyeho kunki wareba kiruho mazima none urengo ine kusima mukama ikishongo cyanje nora kikakiri yakusima orabo mbintu binjo shanga nk'abantu bakugamba shanga bajya ngo gutakuza kumaraho gunaza kufo gutarashome hweza abunje utakusima mukama so ikishongo recho kikanchi kwatara buri omwe wena urukura nana asima mukama ikishongo recho isansoka watujango ukori umweshongozo ko ine that talent kija ekiteekateko kija kitakujango hatitandika business kurugenyu mechabe kikuzibire kutandika business serious ya music ine nkanta kumanye kindi nkanta kezwire no manya rokwe nbacetomu okweronda aha good yes ninja nkanta kifire humunonga nija naba niyo naja ntona shi abona kuzeni ndebo bundu ngene nkanta kakigire humunonga konka kunaherze no manywa itwe na muno abantu ba gospel na okwetwa kwija nabani yaho nagamba narahanga yajya emere yimukoze kweshongora tanduko burira abantu banjengira abantu banje binene bafu urukurabira mu kweshongora then aho natandikira kweshongora mukoze mu studio nyimukazo mu studio nyuma ko warari basero mu studio ataho umukazi mukuru yazire yes ruhanga yakweta okota kare bataga mu studio experience ya studio your first day experience ya studio of course wo ine talent tekaguma munonga ngimwe nko kumukitekereza studio njane guma munongo rukuyiya just talk amanyo timba what talented but man was talented kurgo primary nkanto yanyisho ninye nabemba ninkurembera na kwayazi primary mu machachezi sunkani manye kinkumanya za church kwayazi zona hati nyungo mu secondary bakabanyeta pastor so umuntu wabashabira abantu emizimwe kagenda nkarete byeshongoro nka composing byeshongoro ninzibirwa kikweshongora really so kunagira mu studio nare nayishongoro umuntu wagira mu studio nkeshongora chorus kaho ankata verse nkibiri zo no murundo gumwe hata no jango nkanyine challenge mpango ngugarukayo kutwaheza microphone okweshongora hano yo mukanwa nekindi konkano kuzari gukora cyeshongoro kacitayo kikaze nkuna kirema abantebeza ngo harimo 16 bazi ngo harimo 14 bazi ntirero hata nebikigande ebyo aha nto nazo mbazi ze bashi ntinezeze mitehimbwa shi so tunabicenga konkarahanga no wamani era kunagarukira umukandi kuzakora vase yabeneshembayo ari umuntu mwanyambireho so yanyambaho ejo vase yabeneshembayo yamuhero ekeri vasegera kuje ninkushabota kababebwa okebwa iwarugire hamwe nebyo rabiremu aho zedeki aha akakwako ninkushabota kababebwa okebwa iwarugire hamwe nebyo rabiremu numwije munkwase tusimenya mahanga umushija ni rubasa umushija tashoro umushija ni murungi amberire murungi akwako wacuzinjere kore cyeshongore cyo mu ngoma ya karico kashi ndio muntu womutaguriza ninkundo kuzina munonga nkundo kutagurira ninkundo mbwe nandi yo mucyakera nkanacererwa nkashanga bazenere okuze praising okuramya nebyampora praise okuhimbisa mtweto okuhimbisa kwanda bone mbantashabo so nicyo rukurani ebyishongoro byanye binyu byona nebyo kuhimbisa nyine mu cyishongoro kimwe cyo kuramya yes alright no chiture bari NKORE MEDIA TV nchibezini ze DJ Celeb Mbarara kandi twina Emire Kakuri n'umwishongozi wa gospel kandi niwe turi umuntu ganira kimwe aza manya no tukaganirira bwona ari umuntu cha doubting ntendo twemake akapera nikwe tuketa akapera ka ntendo sime mu Ruganda
munshendekeze tugende tuze kusima MK nuko kandi katandika mwije tugende tusime mukama Nyamuhanga mwije tugende tusime mukama Kiruhura mwije tugende tusime mukama Nyamuhanga mwije tugende tusime mukama Kiruhura Ewari unashukuru tutasitami kuritaguruka Antwine Emily Kakuri Emily Kakuri so far ibyeshongoro nibingahe byoyine nibyeshongoro 11 oyeshongwire kandi byona nibyehandikira byona no handikira byona byandikira birugo umutwe gwanje byona ni gospel byona nyine musacuriye mu cyeshongoro cyo kwinjira kunkera nacyo kirimo mukama munonga icyo kwinjira ntitenda maya bari hikumpinjira umyaka nkikumomi ni wogu unasimire obwoki bwankore byona nibishango muryogu mukama webare ni wogu unasimire ni murebe ni nkamatega nkore obwoki bwankore byona nibishango muryogu mukama webare nabwo stiru ni mukama no kusima mukama mbashwaiza kufuna mushijo kajoto nuwogu nasharamu era no ine kusima mukama cece shongoro kubara abantu bahinjira asumani ubwo rya kamera nico turiye shongoro cyawirejo Emily Kakuri sofa omje shongoro byawe 11 biwatugambira byoyine nice shongoro cyo cyakusinjire yo kutambuza kikakutomba tugende tusime niyo yasi eci watandikine nacho aho cyane cyishongo cyo kusima kikantambuza munonga then hije cyakurasireho kutambura munonga Yesu no wamani hije haza mustani nobiha nacho cyatambura cyabe cyamani hatagire munembabazi imwe bantu mwe mugume mukimanye seje turi mu wo kubaho nembabaza iwe imwe bantu mwe mugume mukimanye seje turi mu wo kubaho nembabazi impora lyrics zawe no sinzira rikora lyrics zawe kuba ziri zitatu bezen no kusima imwe bantu mwo kubaho nembabazi nicenda musime mukama mbwenu ben ekikanchi kubuze Celeb Mbarara no meri izina ryo nuricyakunde migamba mana kikwire nabiro mukikuru so ninye nyebuza mazima iwe nkoko kureba mu nsomo kuturi struggle yiturumu economy yiturumu konka warabwa shesho kafune cyo kurya Celeb Mbarara ukafune sento kazomusaruno katereza kashuke ka wako ukare wajwara t-shirt nungesyo abunje utakusima mukamo kamanyo tukubaho kwanje nembabazi ukarebiwe abana ndetse nkitwa bina abana ukaro umwana wa mutwara ishomero nubu wotine school fees watise hona director wajotenanisha bango misirize izo nembabazi za mukama nabasobuta kwa byone byo rukwenda kunkwa nicyo rukurana injanto kubaho nembabazi abantu bingi ba bishop bebitinisa ba president no mubamanya ba firo umukoro nomwe abantu bingi bakafa sente tuzaba yamba so wareba abantu nkabo bafa akaine sente zikubasa kumuyazi kamutwara yuka akachirira yuzi kamutwara nkai kunki ukareba urutine ko kushasha manyangu nembabazi ukareba uriyo ine buri kimwe narara tabyamira bwo kushasha kunki ukareba uri geno yetambura manyangu nembabazi za mukama nuine kusima mukama nuine kumangu kubaho kwa kwena nembabazi za mukama so nicyo rukurya najye ntukubaho nembabazi urebe ko ryo mburize wenjira umunonga akuba nicereko mbwire bwawo bwinji notera kuzo churches nkebe bya like my mom nawe no muntu umuburizi wenjire aza by the way conference arobunkuza nambwe recently mbenyine conference hotel africana 4 days so harobunkuza mu conference mbura hanjiri ninganye shongora cyachinkejo mu service umushanga waburra ukache ninga wayishongora nkatujya ngo mburizi teno mburizi ko nimburro munjiri byanyu byeshongoro atunanya ntimwe bantu mwe mbishito kumango kubone mbabazi nimba naburre njiri naheza najya ntato mwiguru gorro mukono gwawe abantu bona bakumanye gorruhanga kunokira byona gorro mukono gwawe tato mwiguru nimba naburra haleluya amen Emily Kakuri nindeba watu jano tura Kampala
music yawe nicereka ngo market yawe iri kusinga iri kunuye ombanyankore mbakiganka itwaba abaryo mu business eje yendongo ntukimanyangu it is hard kwatetesho ngo rukachito mu audience kandi bakachikunda no chikoro utakampara Mbarara Western Uganda nembabazi kuko nanakigambire ruhango bwari yahaye nembabazi nasakura togo umwana wanje akeshongura kararyo mwana atine kindamukorere kam promoting karashohore kagende baizawe anambwe naruna bana bambarira bana ba promoting tugende Tusiime de muswaga akachikore cyo kintu de muswaga ka promoting tugende Tusiime gambara ngo ryo mweshongozi wewe wakare then harho brother Kennedy harho Nadi Dakar producer wa TV West wamanya namanya Nadi namanya bakakora hariya nanke aba bantu bakanyamba umunongo mu cyeshongoro cyanje cyo tambura cyazo tambura bachite kumukara kumara kumwaka gumwe n'icweka de muso kuza nko kugira utinka online nankeja Facebook shanga yachaba bantu mwe mushabo bwishongoro bwanja ama ready bona buri eyo jiro gwena buriyo ujute naninye gunda na gundi nanisha bakishongo ka emereka kuri akembabazi nanisha bakishongo ka emereka kuri akatugende Tusiime nanisha bakishongo ka emereka kuri stana nobi mureke stane bihe bantu byona ne babiri so emereka kuri sofa oyine pra ombwiro bwo amara no kora music warakozere yo show. Yes, I tried once kajita Kampala Aikotori hotel barejoke gomere kandi nsimarahanga yade nota echo ubundi cyo kubana usubira cyo kufuna onkani nsimarahanga tristi abantu abamberireho Mr. Babu Richard omurungi Oliver Kitara Church of Uganda abantu bakambera Kitara inabenshabira muri kusomera Kampala Steven Yeje niye nsimarahanga abo bantu bakamberaho bakwatanise na vika wabo mazima tinkayibwa kubasima bakambera. So it was a success. It was success to you murundi gokubanza kandi nkiye kwatiremu had no mwene tina ngono muntu nomo kunjira tinka sponsor oba organize nkache organize injira abantu bampe sente like nguko nagambira Mr. Babo guvika wa Kitara na church yona bakwatanise banyamba nafuna mu media zizanyambire yanyweta buzire muno gimanya nkore media kagenda harimanya ejo yo manito tune ensi yona hati mbanya Kitara abanyankore bacigabanyoro batoro ya dino promoter wanje de muswaga ogo watura ho banyino bandinto bandintawe na kasukayo so ni nsimarahanga so ati otunire plan chitoba ababurenje bwizo banito kintu kunda ngene kumuneno munkunda mazima reka tuciteka tekeho rero ruhanga barwe yakora nyinkira ate byanje nkabikwasa ruhanga nabanza gamba kwaraje tugenda Mbarara tekesho eshahe ne yashira nitwetura numwenyecura ninjitekayo era abantu mwe kumuragihurire mwije mumpagire mwena mwije mumpagire mwije magira umwana wanyu bantu mwe mwege kuhagira abana banyu mwege kutwagira tukargayo kumu kutwagira tugira mani konko kusingo kugira utinyowe ni nyendogo wa Kampala go wakitire kare abutwazirwe no bakitera ma bajuriana no ushangara bo barukwenda bo bakafuna kare bafuna kasente barije konkitwe tucaye yiya umwe niza no kwijaro manyo umwe imbanye nda kwijambara kungushanga intine za bus uyemerezo abakwagire ongaba bampagire akajenyi kakisha kajya tinyinte kwa kweta Emery aje Tusiime hamwe rero tukatere jo tugende Tusiime tukaguruka tukatere Mbabazi ashuwa mpaka sente nimba ntargayo mwene mwege kutwagira mwege kuhagira abana banyu tinyenyenka nabandi mu bahagire akuba turi abana binjo mu Western kunka mugume mwege kuhagira abana banyu ntuza kushemererwa ntuza kubaje ntuza kurugayo na Western yitwe tunguki nitwiroro kwendera Emery abobiri mwenu so far no performing nkai aror kujati nyowe ni performing ngoma chachonga ati nyowe ni performing ahonga emikoro no jifuna watandikire kora koro kandi yembisizeho emikoro ninjikora kimwe abantu bampire emikoro abantu mwe nimba simantine tokusera tinkusera kunka ruhanga nyambere ninkorera abantu bamani
kunko mumwe no shanga ko wamushaba we akarenka kacyakanazwa tinkusera kunko amazima nisima abantu banje abantu bampire mikoro no mwemanya mwe n'abagore banje nimba kunda ntine bukomo na bugarukiro mwebare competitors kandi mukantora no mu bantu binji mazima nimba sima ntine bukomo na bugarukiro mukama bampero mugisha mukama hangaze obushwere bwanyu abahereza abana barungi abahereze migisha abahereze mirakomane omwizina lya Yesu ndo turabere mu package yawe nko muntu yakweta mukoro no muhereza package kiwe nka America kure yo package yinkwa izo shana najigamba ne basa kuhenda omuzindaro akubana mpango hatishinyo we ko kunyeta rero ka okajirutinyije na karicho kampaka sente kanje kashikire tingu obujenyi tinkoro obujenyi bwo ni ukahora washemererwa ukahora reri izobota kuryebwa kozi nywe ni nyije nyine karicho banzeza hwe some byayo nyonta kabe no kuzaho karicho kibane rugaho nanye ntahamu atahamu kandi obwa jini acheza yasho nko washitama karicho shube yimuka manyanyo uko kundeta na karicho notakwetaga kupandisa karicho nyono wa percent waheza chona ninchikorrarmu niyo package yinkuhereza nkanye entertainment yona ne yakorwa iwe kastonye tokajo tinyandoje na karicho yawe hati nyoni mbana acheza chona tuba twachendera tinka kugira ngo nyete kandi ugaruko pangise abakaricho niyo package yinku so America kuri ro staging keze za event seze bivure za manezi waragire ho kwe Kampala okubiha tinkwenda kubiha nkanta kira kuzambivuro ngebe binde byakundiwe nkomu ngabe nimbikunda konko mwe kinagambira ataba kubara twaje batwaka sente ikivuro nuzo yina ka sente mano ndo hagiri hati nyoni nkundo kuhagira hati tikikunkora je nazo mu kivuro ntakuza kuhagira nimbanye ndana ko mu kivuro mpagiri na ruhangare be ngunahagira hure nashemerero kungo kumushitama nkazo nkaburabura tinkushemerero ureba ngo utatu habura meti so mwenye hati mbendi yo muntu w'amacyakezi obugenyi cyakezi obugenyi okay America kuri orukubana kwenda orukubana nda America kuri nyine no mukoro gwanje nyine show yanje nimbasa kushikirira nta nimbasa kufuna no terasi muzanje America kuri official then area Facebook area Instagram konko kusinga YouTube kandi abantu me nabeshengereza muza YouTube yanje America kuri musubscribing murikinge musharinge bantu mwe mutkunde mwe nkatwazo karayikinga no bakininga nango ka subscribing Yesu nakwa no mugisha amina no kimanye cyo jirondo garuka mena mbazesimu orukubana kwenda tukwende orukubana nyenda 0 mukaga nkaga nina nshanju nemwe nshanju ni 5 0 mushanju 8 mushanju 8 nshanju na mukaga 8 obugambo bwawe bwa muherari ba fans bawe fans banje nimba kunda munonga mwe timu ekino kubahereza mwe bare kunkunda mwe bare kuremeraho no manyu bintu ebito bya music na harimo abapinzi konkaro nko mwana urukubana akunda gira toba banzite araba fans banyika bana bon fans bahere sabo nobo kumita kurugabo so mwe nimba kunda munonga ntine bukomo na bugaruki wereze kavascom bibli ninza kubahereza proverbs efumu aberna mukaga tanka kagenda kukubanza nibagamba byabashema omushema ahungatine kimwirukiza ayiruka kimwiru kimwe na yiruka genda mweno bantu mwe mutakiruka iwe emiro baya leta ki supporting vera hotakaba nko mushemori wo wayiruka efumu eshura ya kanga aberna mukaga umushoro tanukira nago kubanza kushuma paka kaberna mukaga efumu eshura y'11 byanyeba naho ninyi we bari munongo bana tureba ari NKORE Media TV Beazini ZDJ kana banyine Emire Kakuri nituje kumureta tuganire nkeshayo nakuba abantu nimanu bakwenda ninchimanya for this time I sign out we bari munongo of Savage ni we abari camera Martin Fashions is all styling media musoga is all supportive to this game and we appreciate you sir we bari chokora ne chaman I sign out mukama nakora Cheze tugende tuze kusima NK Isha tugende tusime mukama ya munanga Isha tugende tusime mukama